kata penaruh. Rungkun gereja, bagai pikrina si ertukas ibas warisi sendah, ngatakan mujuah-juah man banta krina. Ibas warienda, icidahkan dibata mekuasana man banta, arah kematian anak-anak si tonggal eme Yesus Kristus. Kematiannya jadi kahulta, gelah kita anak-anaknya si harusnya iukum arkiteken dosa-dosa anta, banci datkan kegeluhan si baru. Kematian ningatkan kita, maka kita rutang mandi bata, arkiteken kekelengan singgo isah kena man banta, bagai pe doni enda. Utang ta ema nahkan kekelengan man doni enda, dengan ikut meresan kayu persilam Kristus. Mari ras kita rendai. Ibas gelar di bata bapa, serdiate dingin kelengi tinepana. Ibas gelar anak-anak Yesus Kristus, sehingga ngasamkan kesahna guna nebusi manusia. Ras ibas gelar kesah si badia, si mereken gegeh man banta, guna mersan kayu persilam. Majua-juah man banta krina anak-anak di bata, silit ibas persadan ras Kristus Yesus. Amin. Berita perbahanan ras sura-sura di bata. Sekel kejamna perbahanan manbana, tapi igeng kena. Janah sini saja ia. Bali ras anak biri-biri sinandangi igunting bulu. La siti pe ia ersu Mekah. Ibot ibas Yesaya 53 ayat 7. Erpalaskan kata di batenda si puji ia luras kita ngendekan kitab mendendenta. Kau mampu
karena denden pujen. O Tuhan, kelengnya tendu seh ku langit. Kestian du seh ku awang-awang, kebenaran du seri ganjang naras deleng. Kini bujurendu seri bages naras lawit. Manusia ras rubia-rubia i pekena-kenandu o Tuhan. O Tuhan, andi korgana keleng atendu ikawalindu aku iteruh kabangdu. Pertoton perpulungan guna ngendes mandi bata. Amin nape kita dem alu kesalahan, arbahan silangena ate di bata segedang-gedang wari, tapi di bata tetap engkelengi kita. Perkuah atena tetap simpar ibas kegeluhenta. Maka gundari mari dage sipake waktuta guna bengket kuas paksa tenang, guna rukur karena kini langasuh penta dalinkan singena ate di bata. Paksa tenang simulai. Pengakuan dosa, kala jahat megiken pengajuk dosa seh kubas pusuhna. Siti pe la ia biar mandi bata, arkiteken megancang iakapna bana. Iakapna maka la ia tah Tuhan dosana janah la ia iukumna. Rananna jahat janah melala takina. Si mehuli dengan pentar lanai yang git ngalo kenca. Iwat ibas Mazmur 36 ayat 2 4. Gunari mari si puji Tuhan arah kitab dendenta.
berita pengalami dosa. Terpujilah di bata arkiteken kini ulinna si mulia. Si icidah kena man banta arah pemerena ibas anakna si ikelengina. Sebab arkiteken Kristus kita enggo itebusi. Eme dosa-dosa anta enggo ia lemi di bata. Malam kelatetar arkiteken dosa anta enggo ia lemi di bata. Ema kasih puji ia keras kita rendah ibas kitab mendenta. Gundaresah kita ibas mugai kata di bata bagin si pemena si buat ibas Heber 10 ayat 10 siwah se 20 siwah. Bagenda kata Tuhan. Si deherilah di bata. Dage erdandankan kematian Yesus o senina enggo bebas kita bengket kubas ingan si badiana kel. Enggo italangi Yesus man banta sadadalan simbaru. Sadadalan singgeluh arah kire-kire eme kap kulana. Lid imam simbelinta eme si jadi kepala ibas rumah di bata. Dage si rembakkenlah dirita ku di bata alu tutus ate dengan kini teken si tetap. Alu pusuh praten si bersih ibas penggejapan ersalah nari. Bagepe kula si inggo ibersihkan alu lau meciho. Si deherilah ia
tetaplah si gelem pengarapan si inggo si akui. Sebab tek kita maka isahkan dibata ngejanjina. Marilah kita si sampat-sampatan gelah keke ukurta gunanahkan keleng ate ras ndalankan si mahuli. Ulah kita larah ku perpulungan bagi si bahan piga-piga seninanta. Tapi lebih asasie si iyah-iyahan lah kita sebab sietah maka wari Tuhan. Eme wari kerehena. Rehma iya sebab adi tetap dengan kita rebahan dosa ada sengaja. Aminna pe enggo sitah kai singina ati dibata lanai bolit persembahan si deban si banci nasabkan dosanta. Silit dengar eme siman kebiaran sinandangi jadi. Eme hukuman ras api si merawa si ingkernepkan kalak si ngelawan dibata. Sila patuh man undang-undang Musa yukum seh mate. Alu lalit ampunan. Kenca teretah salahna arah dua entah telu kalak saksi. Apa dengar ka kalak sila ngergakan anak dibata sitik pe. Kalak si mekarus nandangi ikatan janji dibata singgo bersihkan ia ibas dosa nari. Si megombang nandangi kesah dibata si melias man ia gejaplah makan dauh beratan hukumenna katana si barenda. Ketuaan mekalak si meigen kata dibata dengan si makai kenca ibas kegeluhna si tep-tep wari. Haleluya. Senina resturang ibas kekelengan Tuhan, ibas kita ngalokon kata dibata, mari ras kita toto kita. O dibata Bapa kami sini surga, kam dibata si perkuah, kam dibata si perkeleng. Ngatakan bujur kami membantu Tuhan ibas paksa endah, ibas kebatin kami Jumat Simbelin, peringat-ingatan wari kematian Tuhan kami Yesus Kristus. Ipuatankan Tuhan kami, laku muji permuliakan Tuhan, bersembah man Tuhan. Terlebih-lebih bas kesempatan enda ngalokan kata Tuhan. Dage kam singrana Tuhan, kam si masu-masu kemahandu nahkan surah-surah Tuhan. Ersepulah babah kemahan Tuhan nahkan kata Tuhan. Bagi peman kami kira si pulung, tahi jaga kami pulung bas pak saenda, ibas jabu kami sekalak-sekalak. Tuhan si masu-masu, sing kuasai kami lu kuasa kesah si badia. Si pepankan kata due man kami sekalak-sekalak. Gelah kata andu nambahi pengangkan pengertiin. Terlebih kini teken kami. Ngerana dage kam Tuhan. Kami ngusikap megi kenca. Ibas Yesus Kristus. Reh kami toto man bandu. Amin. Kata dibata si jadi renungan man banta. Si jadi bahan khotbah. Ibas kebatin Jumat Simbelin nenda. Ibuat erpalaskan berita si meriah sini suratkan Matius bindu 27 ayat 45 seh 56. Katana bagenda. Yesus mati. Mulai ciger gelap kerina negeri telu jam dekahna. Kira-kira jam telu karaben serko Yesus alusora megang nina. Eli, Eli, lama sabaktani. Ertina, o di batangku, engkai makai tading kendu aku. Piga-piga kalak si tedis ije, megi sora Yesus, makan nina. Ilebuhna Elia, minter kiam sekalak muat bunga karang. Icelup kena bunga karang kubas anggur si macem. Jenari idudur kena ku babah Yesus alu galah. Tapi nina kalak si deban. Timai lebe sinehen tahrehkin Elia mulahi ia. Sekali nari serko Yesus jenari keskeri kesahna. Paksa sie merigat kire-kire rumah pertoton. Idatas nari sehku teruk tanah linuran
uruk-uruk batu pecah, kuburan-kuburan talang, janahan terem kalak si badia, si enggo mate, ipekeke di bata ibas si mate nari. Ita ding kena kuburun janah kenca keke Yesus ibas si mate nari, bengket ia ku Jerusalem, ijen terem kalak ngidah ia kerina. Asum perwira ras prajurit-prajurit sir jaga ngidah kejadin kerina, biar kel ia janah nina, tuhu-tuhu mo ia anak di bata. Idauh-dauh nari, enterem diberu ngenehanca. Diberu emo singikutkan Yesus i Galilea nari, dengan si enggo nampati Yesus. Piga-piga ibas emo Maria Magdalena, Maria nande Jakub, ras Jusuf bagepe ndehara Sebedeus, ijenda sahna. Sedina resturang ibas kekelengan Tuhan, enggo pitu minggu sidalani minggu pasien. Minggu pasien ibas ngingat dengan ngusih kuga Tuhan ta Yesus Kristus ngenanami kinisran, tupung ia ngeluhna ido nienda. Sada si perlu si ingat sedina resturang, ibas Yesus ngenanami erbage-bage kinisran, situ kunala bujur ia ngalokan kinisran, kita-kitakan perbahanan sinila ko kena kerinana lako mulahi kala ibas kinisran perbeben nari ngoraduras kita ngidah, maka kai saja pesinilakokan Yesus empepalam kalak si pinakitan si setanan ipulahina ertina intina kai sinilakokan Yesus mulahi kalak ibas kinisran nari, tapi sedina resturang kai ulihna endam ibas Jumat simbelin enda mepuncak enda mekedungenna kuga Yesus encidahkan belinna keleng atena nandangi donienda, terlebih belinna keleng atena nandangi manusia si perdosa. Maka ibas tupung ia ipakukan kayu persilang, pendungi belas-belasna tetelestai sudah selesai, sempurnalah sudah. Kai ertina sedina resturang ngor kedungan dahinna idonienda sini suruh di bata bapa sini surga. Seher kedungan ia encidahkan keleng atena, ipakukan ku kayu persilang. Endam kita memperingati Jumat Simbelin. Semalna di tengah-tengah gereja anta Jumat Simbelin kita ngelakukan lakon persadaan sibadia. Gelah arah lakon persadaan sibadia eme peringet-ingetan nandangi kematian Tuhan Yesus, peringet-ingetan kuga belinna keleng ati di bata nandangi kita manusia si perdosa. Dage senina resturang ibas kecibal si bagenda rupana dunia enda paksa enda kelsehan ndatkan kinisran kita-kitakan kokap setuju kita kita-kitakan dunia secara umum iderpa virus corona simbabai simpeturah kinisran aruate nandangi kita manusia nandangi dunia enda paksa enda. Tapi sedina resturang arah Jumat Simbelinenda si inget-inget maka kuga di bata enggo encidahkan keleng atena, enggo encidahkan perkuah atena, anak nasi tonggal pe ibre kena Yesus Tuhan ta kesahna pe ibre kena guna nelamatkan kita, guna nebusi kita ibas dosa-dosa nari. Dage sedina resturang lanalit arusna dalanta untuk meragukan tentang besarnya kasih Tuhan, karena sudah terbukti anaknya yang tunggal pun dia sudah korbankan. Tuhan ta Yesus Kristus seher kedungan ia guna nebusi kita ibas dosa-dosa nari. Maka mari arah kecibal si bagian darupana jadikan kesempatan Jumat Simbelin enda nginget mulihi
kuga belinna keleng ate di bata nandangi kita. Alu nginget buen kita nginget karena belinna keleng ate di bata, tentu jadi tambar, tentu jadi pengapul, tentu jadi pergegeh man banta. Ula pebue ukur ta nginget-nginget virus corona enda. Di batang golben goncidahkan perkuhatian nandangi kita seingat karena maka olah kita sanksi, olah kita biar, olah pebelin arwah teta, tapi peingat-ingat karena belinda kelengate di bata endam Jumat simbelin enda banci jadi bagi belas-belas Yesus tupung nandangi ia mate i kayu persilang enda metemanta bas Jumat simbelin enda Eli Eli lama sabaktani. Si ertina oh di batangku engkai maka aku itading kendu tempat-tempat sedina restoran siakap kita itading kendi bata ibas paksa lit virus corona dalang wah kita itading kena tempat-tempat sedina restoran diberu bagepe ajar-ajar Yesus ia kap nanggodung geluh Yesus ia kap nanggodung paksa sie lanaya kap nalit arapan ngoi lupa kena krina perpadanan si pernah ibelaskan Tuhan Yesus tiga kali Tuhan Yesus ngunurikan karena kini serana maka anak manusia lah bacilang mate jenari geluh ibas waris petelukan lanai ingat ajar-ajar karena sie lanai ingat diburu paksa sie kita ban cedana atena ban aruna atena kita bebanci bagi ibas paksa enda tema Jumat simbelin Eli Eli lama sabaktani mari lebuhlah Tuhan ertina arah kai sini ibelaskan Yesus enda semalkel memang ibas kalak Yahudi enda ikutip ibas Mazmur 22 nari semalkel bagi Raja Daud maka kalak Yahudi adi ia ider pasada kinisran tempat-tempat go bende pengharapanna indeken nama den Mazmur 22 enda isah kena mo pertotonna arahan den-denna Mazmur 22 pertoton sanga ibas kinisran dengan ende-enden pujian Mazmur Daud di batangku oh di batangku engkai maka aku tading kendu serko aku mindu penampatndu tapi lalap kam lareh oh di batangku kelebuh kam tupung siang dengar tapi kam sinik saja erlebuh aku sangat berni ukurku lalap la tenang baci jadi senina restoran ibas paksa enda tempat-tempat siakap kita itading ke di bata sekal nari lang dage lit telu sinuate kami turikan kami arah kata di bata ibas Jumat simbelin enda si pemenang kematian Yesus emo jadi bukti emo jadi tanda kelengna ate di bata donienda kelengna ate di bata manusia si perdosa si peduakan senina resturang donienda gelap adilah itemani di bata arah kata di bata sinolokan kita maka ndai turi ke di jenda mulai ciger gelap krina negeri telu jam dekahna enda mengatakan ca ija di batala nai nemani dunia enda krina gelap maka kita dikune lanai temani Tuhan lanai si begikan kesah si badia lanai kitar pengarapan mendibata krina jadi gelap adi buen kita rukur nggo si sanksikan nggo si ragukan karena kelengatnya di bata ukur tapi lanai berlayas lit pernah sada kejadian dah kami perceda ate me keluarga kita kan sekalak tengah jabu me bapai tengah jabu ini lo di bata pulung mau ibas jambur kami rembang ibas jambur ndai maka nandangi ciger man me ate maka rah nina protokol man mende kita maka menbandu anak baru tutup lebih kotak
tutup lebih peti. Rempet roh ibas darat nari serko sekala pernanden, oh bibi, ayo kita dokop na petindai. Mak roh keluarga saroida. Mak dokop na petindai. Oh bibi tadi keduk laku ngobah ngelok kam. Oh bibi. Reh sekalak anggota keluarga ni. Uga maka bibi ni dusi mati pidilaki nina keluarga ndai. Aku tenda mati kat bibiku. Iya jam berusia tu Nina. Jam berusia. Maka talangi dah perban latuk pernah talangi dah. Kam dilaki Nina. Artinya kami ngatakan pernah dendai. Ban lana jore ukurna ban cedana atena asal liji kalau mati mitur oh bibi. Kita pe banci bagi. Sebab pernah oge kami sada renungan handai. Jangan panik menghadapi virus corona, sebab karena kepanikan akan merugikan kepada orang-orang yang panik tersebut, akan mengurangi imunitas tubuhnya, daya tahan tubuh nalina. Banda sada pengantar renungan nandai dah kam nina begenda. Ate kami ngatakan jagalah olah kita biar olah kita sanksi. Nina begenda. Isungkun malaikat iblis janar kemenda iblis Indonesia nari rekai ku Indonesia baba virus corona kuka maka bagaikin Indonesia sekalian dalam silang 1000 kala mati bagaimana tulis na besar nunggendai tapi laseh 3 bulan ngolit si mati 50.000 kala makrong dan malaikat iblis uga maka nggo bagi term na si mate. Ni 1,000 saja. Tapi nggo mati ka 50.000 kala Guai. Rahina iblis. Si tuhu karena virus corona 1,000 ngengan sa 40.000 andai mati birawanan. Andai mati birawanan ni iblis. Dagete kami ngatakan sa olah birawanan. Olah biar. Ingat, kelangate di bata olah gelap geluh ta. Olah gelap mulai ciger gelap kerina negeri 3 jam dekahna olah bere gelap terangi alu kata di bata ingat kelengate di bata endam si peduakan dunia yang gelap geluh tak gelap adi lai temani Tuhan adilah kita rembak res Tuhan si petelukan kematian Yesus mbaba kegeluhan. Mari si pepayo kenca mate Yesus kaisi terjadi kire rumah pertoton merigat kair tidak sedih restoran tangkas nda ituri ken ibas ogenta ibas kitab Heber enda dakam kala Ibrani kala Israel endam ipetangkas man kala Yahudi ia kapna adibas tradisi agama Yahudi. Kita laba jika ada kutuhan aku alami dosa kutuhan ita terpaksa si baba persembahan ta maka imam-imam masih babasa ku ruang maha kudus dina ibas Yesus mate ia me korban si tugu-tugu ia me kahul ia me gancih ta maka dina debes ogen tanda luar biasa kaida gertina maka ning kami dai kematian Yesus baba kegeluhan nina dai bes ogen tandai Heber 10 ayat 10 siwah dage erkiteken kematian Yesus senina enggo bebas kita bengket kubas ingan si badiana kel sangalanga Yesus mate imam simbelin ngen cabanci kubas ingan si badiana kel tapi kenca Yesus mate merigat kiri-kiri rumah pertoton idatas nari kuteru kairi ertina lanalit ertina sie krina skala-skala kita nggo bebas ngadap ke Tuhan. Enggo italangi Yesus ban banta sada dalan simbaru sada dalan singgeluh arah kiri-kiri eme kap kulana Yesus eme kulana maka salar toto kita Bapa kami sini surga bes pendungi pertoton taninta reh kami erkelang-kelangkan anak Tuhan kami Yesus Kristus edam kita Yesus enggo bapa kita ngerembakkan kita perdamaikan kita res di bata lid imam simbelinta mesti jadi kepala ibas rumah di bata endam dage
Si rembakkanlah diri taku di bata. Alu tutus ate dengan kini teken si tetap. Jadi katakan kami membantah sedina restoran. Amin lagi Pak Saenda kita lah. Pulung ibas rumah pertoton. Lang mona kuru-kuru kangkap dah kam. Di kang perpulungan enda. Pulung PJ ibas rumah pertoton. Lawa tina tutus begin kata di bata. Di kang yang menduk-unduk. Li kang lo jadi bau kuruna, li kang de basi rewea. Gua kang enda tutus saya tidak begin kata di bata ibas rumah. Maka li kang si bagai pulung yai rumah dah kam. Kurang terakap na percepat naka. Li deba rasulur gendek ka saka kebatin. Dah kam kair tidak karin deman bantah olah. Tutus. Maka sidat danam na tutus kita di bata. Kita ngoi perembakna. Si peduakan. Maka tidak membantah kematian Yesus baba kegeluhan. Ije dandai tangkas iturikan. Kenca Yesus mate ya. Kenca Yesus mate. Kuburan talang. Jangan terem kalak si badia singgo mate. Ipekeke di bata iba si mate nari. Lakin kak baba kegeluhan. Yesus mate, tapi kuburan talang. Jangan terem kalak si badia singgo mate. Ipekeke di bata iba si mate nari. Tading kena kuburan ni, tading kena. Edam. Jadi kematian Yesus baba kegeluhan membantah. Jadi kami ngatakan mari ibas Jumat simbeline enda, mari dage rembakkan geluh taman Tuhan, peinget-inget kuga belina kelengatian aman bantah olah sempat gelap. Tapi rembakkan geluh ta man Yesus, arah Yesus, sebab kematianna baba kegeluhan. Seingat karena si lakap alang-alangan di bata engkelengi aku ateta. Ibas kecibal si kedua rienda pe pasti kita ikelengina. Dage mejojuah membantah sedina restoran. Marilah tadingkan adi bagi kala si matenda tadingkan kuburne. Kita pe si tadingkan ke aruna teta, si tadingkan ke biarenta. Restuhan kegeluhan masih jadi sekerajanan ta. Amin. Ras kita artoto. O di bata Bapa kami sini surga, bujur katakan kami membantu Tuhan. Ibas Jumat simbelinenda. Guru ia jari kam. Nggo persingiti kam. Keleng kelatendu dunia enda, keleng kelatendu kami anak-anak ndu. Arah mereka anak ndu Tuhan kami Yesus Kristus. Kesakras darah pe berikan guna nebusi kami bujur Tuhan. Adi ingat kami karena sie lanalek kaplit dalam kami nangsikan karena belina kelengatendu bujur Tuhan. Pasu-pasu dagi kami anak ndu. Maka kami tetap ngerembakkan geluh kami membantu. Anam gia ibas paksa enda kami megatir belas Eli lama sabaktani. Tapi pegegehi kami cidahkan maka kami pengendes membantu. Pasu-pasu kata anda Tuhan. Pasu-pasu kata anda ibas Yesus Kristus reh kami toto membantu. Amin. Bengket kita kubas pertoton syafaat. Mari ras kita ertoto kita. O di bata Bapa kami sini surga, lar ngadi-ngadi kami ngatakan bujur membantu Tuhan. Ibas kebatin kami Jumat simbeline ndape, ipatankan Tuhan kami, ipagegehi Tuhan kami. Bapa sing bekerjaan surga, ibas kecibal sebagai darupana, ibas doni enda, erkiteken virus corona enda. Baci jadi anak-anak ndoi baba doni enda, kelsehen biar arwate tersungkun-sungkun ibas perukuran mertina kami manusia si perdosa. Tuhan pasu-pasu dagi kami kerina anak-anak andu maka ibas kecibal sebagai rupana reh rembak na kami reskam reh belinna pengingat-ingat kami kini tekan kami membantu saja te kami maka keleng kelatendu kami. Tuhan retoto kami si metah kena kecibal perpulungan du ijapa piringan bas pak saenda dikunelit ya si sakit irawat di rumah entah di rumah sakit opname. Tuhan retoto kami si pepalemsa reh kam Tuhan pasu-pasu angkatkan penyakit na pepalem Tuhan bagi peman keluarga sing ngadep-ngadep sa sehat juah-juahan ia aludem sabar ate pengarapan man Tuhan saja bagi pe anak-anak du entah maun lid nggo ndatken kiniseran ekonomi kita kecibal doli paksa enda
Kam pesin cukupi keperluan geluhna Tuhan. Pasu-pasu kegeluhna cukupi kam. Kami Tuhan berbagai-bagai dalan banci sahkan Tuhan lakonahkan penampat perkuah hati pemasu-masun nandangi sedina turuang kami sedih beskini serana Pak Saenda ertoto kami Tuhan karena virus corona enda Tuhan kami simbrekan pemetah kepentaran manusia ibas dunia enda terlebih-lebih gelah nalit kepentaran di basa idat kena mekai vaksinna kai tambarna gelah virus corona enda banci tertalukan alu kuasa Tuhan enda banci bene ibas doni enda nari lanai dekaksa banci lesap virus corona enda Tuhan kami simbrekan kepentaran mananandu gelah hidat kena dalanna uga menaikkan virus corona enda bagai pe bapa sing bekerja surga nandangi tim medis si tuhu-tuhu paksa enda alu pengorbanan na mekuah hati enda Tuhan jaga kawali kam kena tim medis ibas ngarak-ngarak kekelengan kami singgo kena virus corona gelah tim medis enda isilahi virus corona enda ia pialu dem kini tekan pengkawali Tuhan sehat-sehat juah-juahan ia rikur ras jabu-jabuna pe Tuhan bagai pe pasien-pasien rekitekan kena virus corona enda pe totokan kami Tuhan si masu-masu memberikan gagah kesehatan bagai pe singgulit ngadap ku kamar kitekan penyakit kita virus corona enda mekuah hati enda Tuhan apuli kira keluarga sini tadingkan pengapul sirna bas kamnari rebahanca ia kekelanai gelap pusuh ras purukurna bagai penandangi pemimpin-pemimpin dunia enda berikan Tuhan kepentaran kesehatan kejuah-juahan maka aludem kesabaran ibas ngaturkan rakyat sirulo ibas negarana terlebih negara kami Indonesia enda berikan Tuhan kepentaran nandangi pemimpin kami pusat seku daerah-daerah bagai kami rakyat sirulo tuhu-tuhu banci sepengodak sepengoleh ras pemerintah kami patuh kami nandangi kai sini perintahkan sini anjurkan pemerintah kami gelah tuhu-tuhu kiniseran enda banci meter bene ibas kegeluhan kami Tuhan kukam saja kami pengendes pasu-pasu kerina perpulungan doi japa peringan Pak Saenda pasu-pasu kegeluhuna sehat-sehat juah-juahan ia Bapa sing bekerja di surga kukam saja kami pengendes kukam saja kami renalem kam sing kuhisa pemendon pertoton kami alokan kam Tuhan sebab berah kami arah anak Yesus Kristus Tuhan kami amin. Kundari radukan krina kalak sita mari siakukan kini tekenta ninta dageras ras aku te mandi bata bapa silar sibar kuasana sina palangit ras doni aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta si jadi arah kesah si badia tubuh idur sing uda-uda nari si sokliamen tergelar si Maria singenanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakuken ku kayu persilang mate jenari ikuburkan nusur kudoni kematen peteluariken ngokeke basi matenari nangkih ku surga perkundulna arah kemuan di bata bapa silar sibar kuasana jenari rehme ia pagi ngaranaken singgeluh ras singgo mate aku tekman kesah sibadia janalit sada gereja sibadia persadaan kalak sibadia pengalami dosa kini keken kula kegeluhun sirasa lalap amin. Kundaresah paksana kita nahkan persembahan pengatakan bujur taman di bata kata di bata si jadi palas ibas kita nahkan persembahan nina o senina-seninangku ngir perkuah ate di bata simbelin si isah kena man banta kupindo man bandu andeskenlah kulandu man di bata saja selaku persembahan singgeluh rikutkan singena Athena sebab bagema harusna kamar sembah mandi bata suwe ras biandu selaku makhluk sirukur ihirta ngandeskan persembahan mari si puji Tuhan arah kita mendendenta.
Mari sepebulan ukurta bengket kita kubas doa syafaat artoto kita. Larang ngadi-ngadi kami ngatakan bujur kuada pendu Tuhan ar kita ikan lias ras perkuatan itu tetap nemani kegelun kami sehibas pakseda. Ngaku kami maka kesempatan kegeluhun indah tuhu pemberi Tuhan nandangi kami. Ngaku kami Tuhan maka kegeluhan sidatkan kami bas pakseda. Labau ulih gagah kengasupan bagai pemetah silit ibas kami. Bahkan labor kita kan pangan ini mensipankan kami tetap wari. Tapi enda kerina pelin-pelin ada kita kan lias ras perkuatan. Maka Tuhan ajari kami gunang kejapkan bagai pengatakan bujur ibas lias hati Tuhan. Sidatkan kami ibas kegelun kami si tetap wari. Amin pegundari Tuhan. Itu hendu tangkas uga keadaan kami. Lah hanya IGPKP indah, lah hanya i Indonesia indah, tapi i belang-belang dunia indah mewabah COVID-19. Sirbahan maka Tuhan melala indah kegiatan-kegiatan kami terhambat. Tapi Tuhan berikan tu pengertian man kami. Maka tep-tep kai pe si banci ialami kami bas kegeluhan kami. Dalit surah-surah Tuhan si teruli. Ajari pi kami gunar lajar ibas keadaan eda Tuhan. Guna ngerembakkan diri nandangi kam saja Tuhan. Mindo kami Tuhan. Pulihkanlah dunia eda Tuhan. Ibas wabah COVID-19 eda. Lalu bagai Tuhan. Banci bagi biasana kami. Pulung ras-ras. Guna bersekutu bagai memuliakan Tuhan ibas kegelun kami setiap hari. Tuhan tutukan kami pemerintahan kami rikut kerina si berperan ibas usahakan guna banci memperantas COVID-19 ini. Ajarin du Tuhan berikan du kepentaran ibas kerina kai sila ko kena Tuhan. Endas turutlah suaras kai surah-surah itu. Bagi kami masyarakat kerina Tuhan. Kami berikan kebijaksanaan man kami. Guna banci Tuhan nuruti kerina kai anjuran-anjuran pemerintahan kami. Gelah ibas sienda Tuhan. Banci lampas erlega wabah enda ibas kami. Goi pepulung kami Tuhan persembahan kami. Enda tandana meriah ukur kami. Labo min sesuai res kai si pantas saturna kami merai. Sob tendukap keadaan kami pegundari Tuhan. Tapi tak kami ukur kami si dah du Tuhan. Tandana maka kami kalak sirkini itu. Baik ibas dampar kegelun kami si gua panape. Tetap kami mengatakan bujur man Tuhan saja. Tuhan cukup kendu kerina kebutuhan kami suara sepantas ya kamdu sialakan kami bas kegelun kami setiap hari. Khususnya gereja andu GBKP Tuhan. Kami tetap si berikan kecukupan. Kami tetap si memelihara gereja kami. Ibas kondisi sebagai darupa Tuhan. Languraki pengkecapan kami karena uga belinna kelangatin ibas geluh kami. Tapi ibas sienda terjadi memujizat-mujizat Tuhan. Sirebahan semaka kami heran. Luar biasa Tuhan redahin ibas geluh kami. Tekel kami Tuhan. Labo tupung menghuli keadaan kami ngensa digejapkan kami kelangatin. Tapi ibas berbagai-bagai dampar geluh kami tekel kami. Lid dalam Tuhan guna banci memelihara. Bagai penuduhkan kalangati Tuhan liasati Tuhan andangi kami. Bujur Tuhan, bujur Bapa. Ibas kerina pemberi Tuhan andangi geluh kami. Ajari kami tetap wari. Guna ngatakan bujur man banu. Aranak Yesus kabir pengendes man banu. Amin.
Kunarisah kita ibas perpadanan man di bata. Turang rasenina perkuah ate di bata simbelin nggo sialoken. Yesus nggit jadi kahul man banta gelah kita terkelin. Arkiteken sie kita rutang si keleng-kelengan ibas donienda. Turang rasenina kematian Tuhan Yesus mereken usihen man banta ibas armateru ukur. Setia ras nggit mereken dirindu guna kini ulin entrem jelma ras doni enda. Turang rasenina ibas kematian Yesus kita nggonggeluh ibas geluh simbaru. Si pepaguhi perpanenta arah ndendenta si buka kitab ndendenta. Kundari mari ras kita toto alombelaskan pertolongan Tuhan ninta dagi ras. Oh Bapa kami sini surga, gelar doi pebadiamin, relamin kini razandu, sehlamin pratendu ibas donienda bagi ni surga. Berikan man kami akan cukup ibas waris ndahenda, alami salah kami, bagi nyalami kami salah kala empat kami. Olamin kami iba bekam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kami sebagai kini razan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Senina ras turang ibas kekelengan Tuhan, mulihlah alu damai ras berjuah-juah, tetaplah sahkan pengorbanandu, keleng atendu nandangi sekelewatndu, guna jadi pasu-pasu. Guna pengasup kam, alo kelah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam, siang ayo di batar sinalsal iba bondu, janah melias atena ngenehen kam. Itatap di bataku kam,
janak malam atendu ibahana. Amin.